play pibaro ipilang sabhay pi sa piyit kami Mentara Jabir wilayah Don ka meeting bagi nong yalam jo kaniki SSA school teachers jong ke jela mikla jong di baro wei komodatif bu baka don ka agitation ka ba yakhi namar ka pending salaries ka ba ngimla pan pelaj menta lapung bahasan menai katulok ke joki Mentara Jambi wilayah Syong Kemiting Bati hadirin ba nakaliang jo department wilayah Syong na bagi walk out ke solution ba boy saka jingya bakin call off no kata ini keciliki te kapan sungat kalau ba ila lain ke komen ba lak nulung itulah ya kadika pending salary dicuki by next week sau benai lang parla lihat kalau sau benai kalau tadi dia pengen dua suara sau benai badadin dan layok pada ya kafon nanti apa deli ingin satu lagi kakum kaji kakum ka entitlement untuk kita kan yo hapo di school itu kata ketika kita kamu but nampak susu kadon gaji keren na kumta kumno pan penhek bu ki petulok ke jonki te ya kan ni rong lapat pai ki pe ingin pan keren mata ya ka enhancement dari pan penhek petulok kelai ka pan kom he swang ini keren ba ngin bu menta data commission ka education commission ka badai lamba jong ni commission barok ki grievances barok ki issue badai ka job na kamta ka education department kabaha nadu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kani ka commission kan study kan page na dos nong kanang ba kumopi kindon ki recommendation ki ba kikin ai chan na kamta ka quality education na kamta ki grievances ki ba leksi ki ni kai ko ba kumju na kamta kumno panang penting pendian yang kena school but sol but no kedok bahkan lo standar education joki hakawai pawai wisnom hakawai pawai jaga jong ke jelam ikla jumi de komtang wilayah nila ai dia kenika official communication syaki hakawai de bahkan ke salary but na terpatu yaki bahkan snow call off no dia kenika agitation joki bat kir kau gini mak bat lain tadi apa lagi pangai syaki parang dikai kita terdentai ko ada subscription bat nya kermen scan itu ba lah kumdu kin call off dia kenika jinga ki bat bakin let join dia ya ke school ke juki di school kita ke paham apa penjelam itu ya kata kedeka ke jinga kedua jona na kalian ke komen bat kini nong yalam jona SSB